iqiniso. Hayi uMoyingcwele ekhona bazalwane, senza lokhu akusho. Waka wathi uFilip ebambe imvuselelo inkulu, abantu bephenduka, abantu belethile. Angithi imvusesi zakho ngemvilophi. Ulethwe imvilophi kwenziwa wafika uMoyingcwele. Wathi ngivele uphume la. Imvilophi yeza, kodwa kukhona okungcono kunalezi imvilophi ozamukelayo. Wathi landela mina. Uthe esendleleni wahlangana nomthenwa efunda ivangeli, efunda imibhalo. Wathi uyaqonda na lokho okufundayo? Wathi ngiyaqonda kanjani? Engekho ongafani. Lokho nalifika abamba khona. Yikuthi thina sesihlangene, we enjoy the power, we enjoy the glory. Kodwa khona abantu abehlangana yale ngaphandle befunda izinto ey'dinga thina, kodwa thina sibhizi siyabukala.